Perezida Paul Kagame yatangaje ko u Rwanda rwiteguye kuburanisha Hissene Habre wabaye perezida wa Chad kuva mu 1982 kugeza mu 1990. Hissene Habre aregwa ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'iyicarubozo. Amaze imyaka irenga 20 mu buhungiro muri Senegal. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe niwo wasabye u Rwanda kumuburanisha. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru b'Abanyarwanda n'abanyamahanga, Perezida Kagame yasobanuye ko inkiko z'u Rwanda zifite ubushobozi bwo kuburanisha urubanza rukomeye bene aka kageni. Ntabwo ubushobozi bwo guca imanza ari ubwo abantu bazajya gutira muri ibi bihe gusa cyangwa iki, ariko birashingira ku bushobozi bumaze kubakwa mu nzego z'ubutabera, kandi ngira ngo kuba u Rwanda rwarasabwe ni ikimenyetso cy'uko hari ababona ko nyine mu Rwanda hari ubwo bushobozi. Hissene Habre afite imyaka 69 y'amavuko. Yahiritswe ku butegetsi mu kwezi kwa 12 mu 1990 na kudeta ya Idriss Deby ugitegeka Chad kuva icyo gihe kugeza ubu. Hissene Habre aregwa ko yicishije abantu ibihumbi n'ibihumbi mu myaka 8 yategetse Chad. Inkiko z'icyo gihugu zamukatiye urwo gupfa adahari. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu irimo Amnesty International na Human Rights Watch yasabye ko Hissene Habre atakoherezwa muri Chad kuburanishirizwayo, ivuga ko ifite impungenge z'umutekano we kandi ko ataburanishwa mu mucyo n'ubutabera buzira amakemwa. Senegal yananiwe kumuburanisha ivuga ko idafite amafaranga ahagije. Ububiligi bwasabye kohererezwa Hissene Habre, ubucamanza bwabwo bumaze gutangaza mu 2005 ko bufite ububasha bwo kumuburanisha, ariko nabyo ntibyabaye. Bwari bwaregewe n'urugaga rw'amashyirahamwe y'abanyecad arengera inyungu z'abahohotewe. Perezida Kagame yasobanuye ko u Rwanda rutazivanga mu bibazo bya politiki bishamikiye kuri uru rubanza, ahubwo ko ikirushishikaje gusa ari ugutanga ahantu hatekanye habereye urubanza ruzira kubogama. Mu bibazo bimwe bya politiki, kuko bakiri urubanza yari umuyobozi w'igihugu cya Chad, niba Senegal ifitanye ibibazo runaka ntarinzi, nuko u Rwanda rwo muri ibyo ngira ngo batarubibonamo, bakaba barubonamo ubushobozi nk'uko u Rwanda rwagiye rucira imanza abakoze jenoside hano mu Rwanda. Icyemezo cya nyuma cyo kohereza Hissene Habre mu Rwanda n'ibindi byose birebana n'amikoro bishamikiyeho kizaturuka mu muryango wa Afurika yunze ubumwe.